Mayap ayabak po kay kongan amakiramdam karing radyo at manalbeking kay katamong online live streaming. Pagmasusyan tayang ngeni ing banala misa para king kapiestaning pamagbayo ng San Pablo. Iyabe tala kaniting misa ring makatuking intensyon. Para king kebay tanda, Ricaila Yvette Gonzalez and Jonel Pagyo. Para king malalagwang kapaldananang Laurencia Bangal at para king kaladwada Reverend Monsignor Anastado Silvestre, Maria Arcilia at Edward Chin Bautista. Ingke katamo pong kapag masusyan, ning banal na Eucharistia, panimunaning Reverend Father Robert D. Feliciano, ingkura paroko ning parokya ng San Jose, King San Jose Malino, Mexico, Pampanga, at ing Director ning Archdiocesan Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Niya sa atin. Bayan ating alalahanin, panahon tayo'y inalipin. Nangalan niya'y isumikip. Paanong di tayo lingapin? Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Kilagyuri pa, poning anak, poning banalay Espiritu, Amen. ing grasya ning Diyos, ang maragul, alugod, at dakal alunos, mantabeya kekayungan. At keka antimurin. Pagmasusyan tayo po ing piyesta kang San Pablo keng kayang pamagbayo o tanda conversion of Saint Paul, ausan de pong from sinner to saint. At makapag-relate tangan po keni because we are all sinners and are being called by God to be saint. May bumulang ang kep, dalokwang kepoy king. Sabi ko kaya dapat pakilala mo ko kanyan. Dubos kagalang-galang Arsobispo. I was pitching in po for our dear Archbishop. Natsula po keng CBCP ngeni. Let us pray for all our leaders of the church, them bishops and archbishops. Sana po mas narura katamong apastulan keng kasawpanan ng Banalay Espiritu. Panalangin tala po kareng nanuman karela maging pastoral letter at keng nanuman karela maging decisions para king ikakayap ng kasalpantayanan. Kapatad, sisyan talang ngayon kasalanan tamo, bantamong karapat dapat magmasusi, kareting banal ang misteryo. Ginong Jesus, ikang pepakit kay kami kindalan papunta kingig pa, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ginong Jesus, ikang minye kay kami king pamamatula ning katutuan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, ika ing may papastul at tatayid ke kambiking alangang gambye. Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos alubos mayupaya pakaluluwa ng katamo at kimpang patawad da ring kasalanan tamo idala na katasana kimbye alang angga. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, hari ng
Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, tirume ing ibanghelyo king mabilog ayato kapamilatan ning pamanaral ng Pablong ke kang apostol. Ike sana magmasusi kaniting konbersyon na king kasalpantayanan atok yan mi king pamanatad ng patutu king ke kang katutuan. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Lukluk tamo po at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Pablo sinabi na karing tao, metong kong Hudyo, mibayit ko king Tarso ning Cilicia, dapat meragul keketi Jerusalem at meging estudyante na kong Gamaliel. Dinalan ko king maigpita pa magsane king batas, ring kekatamong pipumpunan, at meging tapat ko king Diyos, antimonong makanano kayong tapat, ikayong atsyu ngeniketi. Ligalig kula at pemate, ring taong tutuntunan, o tutuntun king dalan na iti. Pindakap kula, babayi at lalaki, at pepasukol. Ing matas a saserdote, at ing kabilugan na konseho, patunayan da, king manyabi kong katutuan. Tinanggap kong kasulatan karela, para karing kapatad a Hudyo, karin Damasco. Inyami parasku karin, banpandakpan kula, ring taong deti, at ibalik kulang makagapos keti Jerusalem, balang mga parusan. Kabang maglakbeko at milalapit na karin Damasco, bandang kaugtuan aldo, ing metong amaslag asala ibat banwa, kinislap bigla, king makapadurot kanako. Menabuko king gabun, at dimdam ke ing metong asiwala, nga nang magsalita kanako. Saulo, Saulo, bakit liligaligan mo ko? Ninuwi ka, Ginoo, nga kong kinutang. Ako i Jesus ning Nazaret, ako ing kekang liligaligan, nga nang mekibat kanako. Ikit daring taong kayabe ko ing sala, dapat era dimdam ing siwala, nitang magsalita kanako. Kitang ko pa, nano ing sukat kong daptan Ginoo? Nganon ing Ginoo kanako, mibangon ka at malawos kang lungub Damasco, at karin sabyan dake ka, ing sablang telaga ning Diyos, para daptan mo. May bulag ko king maslag asala, inya tinayid dako gamat ding kayabe ko, at tikira kong linob Damasco. Ating metong nga taong milagyuan Ananias, metong yang taong relihiyoso, at tutupad king kekatamong batas, at tutureng gagalangan ding sablang Hudyo, amanoknangan karin Damasco. Pintala nako at lepitan, kapatad as Saulo, manakit kang pasibayo. At kanita mo rin, menakit kong pasibayo, at linawe ko keya, ngana kanako. Ing Diyos daring kekatamong pipumpunan, pinili na kang makakilala, king keyang kaburyan. Manakit king banal ng talasuyo, at damdam magsalita king sarili ng siwala. Uling maging metong kang talapatutuna, ban ipamalita mo karing sablang tao, ing kekang ikit at dimdam. Inyangeni, nano pa ing panayan mo? Mibangon ka at pabinyag, at maos laring kekang kasalanan, king kapamilatana, ning pamanyawos mi king kekang lagyo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Muntako king mabilog ayato, at panaralye ing mayap a balita. Muntako king mabilog ayato at panaralye ing mayop a balita. Ikayong sablang bansa, ing ginupuryan niya sa, puryan niya ikayong sablang tao, keti king yato. Muntako king mabilog ayato at panaralye ing mayop a balita. Uling maragul ing lugod na kekatangan, at ing kayang katapatan, manatili king kapilan paman. Muntako king mabilog ayato at panaralye ing mayop a balita.
Parangalantaya ing mayap a balita. Ing ginuman tabi ke kayo, At keka antimurin. pamamasa kimaya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Gino. Pepakit si Jesus karen labing metong at sinabi na karela, munta kayo king mabilugayato at ipanaralye ing maya pabalita kareng sablan tao. Ing ninuman maniwala at pabinyag, miligtas siya. Dapat ing ninuman maniwala, mi parusan niya. Karetang maniwala, mayakit la, reting mayupayan tanda. King lagyu ko, makapalwal lang demonyo, makapanyabi lang aliwang amano. Ang gantalan la, ring talnan dala, ring ubingan, o makainom lang lason, ela numano balang. Itong pakdala, ring gamat da, kareng masakit, at deti, kumayap la. Maya pabalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Impong mumunang aus da kang San Pablo o Isaulo, kanita niya nga magumpisaya po kining kayang mission, piningausan dang I am zealous for the Lord. Kasi sa blang gagawa na, balo na po keng sarili na itiing kaburyanan ning Ginoo. Bakit po? Retangyagan na ganang heretic, lalaban king karelang kasalpantayan ng ting Hudyo, ing kaya po mission, bala mo, itulid nala, o kaya, na naman po itulid, paten nala, papaten nala po, may pakulong nala. Ing isipan na po, ito yung proper, because they are the chosen people. Being the chosen people means they have to follow what has been given to them pong karalang ancestors. From the law of Moses, from Abraham po was the father of their faith, the law of Moses, then yung karalang prophets and even the kings kanitang panahon na ito. Bala mo impong lawe ng San Pablo o Isaulo kanitang minuna is iniing dapat. Uling kasi iniing mituro. At iniing akagisnan ngarapin pong sasabi na we continue what has been taught kadeni pong Hudyo. Din tangya po Jesus, bilabog na yung gana-gana. Napin po, no siguro ken term tamong ini, Jesus is an heretic. Buri na sabihan, he's teaching against the faith. Wari po. At siguro lawen tamo, karang termino tamo pong yan karapat dapat Jesus na mausudyo, excommunicated niya. Iwari po. Those are our terms, but never in the terms po, dareng Hudyo. Napin para kang Pablo, ingagawa na po, very zealous siya for the Lord. Nga na po sasabi. Because he's doing what he thinks, and the people of Israel thinks, is proper for these people. Baliyo po nang inaus da kareng minunang Kristiyano, even before being called the Christians, binasa niya po nandin chin-chin kay katamo. Detang tutuntun kindalan. Napin pong aus da karela, the way. Tapo yung English sa aus da karela, the way. These are the way. Sabi ko pen, the way, nga ko, siguro pin, kasi nung lawen tamo po yung wari na sabi ng Jesus, I am the way, the truth, and the life. Napin po itang term na ginamit da po, den taong tutuntun kindalan, dala po sabi pang Christians. Much later ya po siguro ita, napin ing naus da po karela, the way. Napin po ing mission na po Paul is the way to death nga na po. Dening da tutuntun kindalan na iti, intuntunan da kamatayan. Uling, they go against
what has been taught ng harapin po. So, impong karelang emission na the way to death. Something na po, ne? Definitely. Nung lawenta mo po kayong sarili tamo, it is our way to death. Way of death is the way of life. Ewari po, when we die, we gain life. Not physical death na mate ka o kaya papate ka. Dakal po, ingakit tamo kining amanong the way of death is the way of life. Kenano pong paralan, lawen niya pong gospel tamo for today. Babanggitan niya po ita. Sasabihan na po, karetang maniwala, mayakit lareting mayupayan tanda. King lagyu ko, makapaluwalan demonyo, makapanabilang aliwang tao, aliwang amano. Ang yantalan doreng obigan o minum lang ang lason, elan numano balang. Nga na pong sasabi. So potang lawen tayo po, is the way of death, is the way of life. Puri na sabihan, kamigagana ka. Uling ikan tutuntun ken dalanan ning Ginoo nga napisasabi ning ebanghelyo tamo mudanasan dening ing demonyo ing lason king kambye patalawen tampo nanong buri na sabi ning demonyo ning lason kasi the way of life is the way of forgiveness. Ewari po ing agyag na ning maroka espiritu kay katamo is to destroy our life. Pero balo tamo po keng sarili tamo, potang matyu ka keng binit na ning kapami kasala o makababad ka keng pami kasala at impong biyeng pwede mong tuntunan, forgiveness. Ewari po, itinggewa na ning Ginoo, kang Pablo, kang Saulo na meging Pablo, tinubod niya po'y Ananias. Pubisang munta. Mapamatay na kinyan. Potang kay pupuntalan mo ko. Nga na po, potang kay pa-bless me ka na ako. Sabi na po ng Ginoo, pinili ke. So the way of forgiveness na binyan na ng Ginoo kaya, pinili ke, bantay panaral ng maya pabalita. Mintaya po yan Ananias. The way of obedience. The way of trust. Ewari po, mintaya kimit mong kapanwalan na itim burina ning Ginoo at may mintuya kem burina ning Ginoo. And that is our way of life. Ewari po, to trust in the Lord, to be obedient to the Lord. Nano pong gawa na, penga dine po. At minuna ng sinabi kaya, tinubod na ako ning Diyos, bangkan ta bendisyonan da ka. At may bendisyon niya pin. At na mabindisyon niya, ewari po, may sala ing egana-gana. May nakit siyang pasibayo. The way of light. So, bala mo po, potang lawen tayo imbiya ng San Pablo na sabi ko po, it's a good example for all of us. We sinners can become saints if we follow the way to death, a way to life. Buri na po sabihan, we really have to accept our human weaknesses, our failures, ngarapin po, kalupan ng San Pablo, and open ourselves to God. At kanita tamo po akit, tining dakal abaging babiyan ng Ginoo kay katamo. Biye, kapatawaran, kapamintuan, tiwala, ngarapin po. Potang at kay katamo iti, at tamo paboren, mangay na iti kimbiye, ngarapin po, then will become the gospel, the living gospel of God. Ikata na rin ang sabihan ng munta kayo kay mabilog gayato at panaraling maya pabalita because we become the way of life. Pangadyantala po ngayon rin panalangin din balda. Kapatid, manalangin tamo king Diyos, bampagkaluban na tamong sala, pamisan metong at ding sablang pamangailangan tamo. Nga tamo pong manalangin, Ginoo, ipagkalub mo kay kami ing debosyon ng San Pablo. Ginoo, ipagkalob mo kaya kami ing debosyon ng San Pablo. Para ka ring komunidad kristyanang ating epamikaintindi, duda o sigalot, alutas dos sana kapamilataning lalong tapat, apamanarap king upaya at sala ng Jesus. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdam mo kay kami ing debosyon ng San Pablo. Para ka ring dakal akayanakan alalaki,
at babaying awsanang Jesus, lantaran de sanang tukyan, at ipasyag de ing mayap abalita, kambening upaya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipagkalob mo kay kami ing devotion ng San Pablo. Para karing milyon-milyon, adaranas pangadestiero o gera, sakit o takot, manano na sanang dingdakal atawong mayap alub, iyatadda karela, ing tula at sala ng Kristo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipagkalob mo kay kami ing devotion ng San Pablo. Para karing pamuntok ning kapulungan at ding gobyerno, amamit bit maragul a upaya, di nanongan sanang inspirasyon ning ebanghelyo ng Jesus, banpisan metong do, ring sablang tao at bansa, king kapayapan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipagkalob mo kay kami ing devotion ng San Pablo. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan at ring sarilitang kapagnasan, ring kapagnasanda, ring sablang makayantabe, kaniting kaurasan, ring kapagnasan aparalada, ring katamong talapakiramdam king radyo, at talapanalbe king online streaming, karing miyaya liwang programa, ning katamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan, ning radyo ning katamong arkidiocesis. Iyulinos sana, king kayaryanang maligaya, ring kapatid tamong mayangon nabye, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, ipagkalob mo kay kami ing devotion ng San Pablo. Oy pa, pakiramdaman mo rin ing siwala ning kekambalayan miyagyag king siwala ning kekang anak. Pakibatan mo sana rin kay kaming panalangin. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Dalit tamo po para king pamagsadya karing ayin. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong Ang tanging nais ko ay matamo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iiwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyo, Manalangin kayo kapatid, baiting kay katamom daon, matanggap yara paning Diyos, igpanglubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king kapuri ampon ikaligaya ning kayang lagyo, king kasaplala tamo at ning mabilog ng banal na kapulungan. O igpaming miglalang, ing espiritu mong sinaup kang San Pablo Apostol, bang ipanaral na ing kekang upaya, at ligaya, kapwa na kesana king sala ning kasalpantayanan, kabang pagmasusyan miya iting banal a Eucharistia, itiyang adwan mi
kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. In ginuman tabeyo ke kayo. At keka antimurin, Ita syularem puso yu. makatas na laking ginu, Pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. iti karapat dapat ampon matulid. Tuneping karapat dapat ampong matulid ing pasalamatan da ka, kapilan man ampong nukarin man o igpa, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya. Ika ing alanganggam pasul aparating mamantabe at lilingap king kekangkawan. Kapamilatan ding apostol, ingatan mo kami at parating ipagluwalo. Gewa mong pastul ning kawan bang makirake king obra ning kekang anak at ibat king kabilya na karimbanwo patnubayan da kepa ngening kasalukuyan. Uli na nita, kambiring sablang kororing anghel karimbanwo daralit miing kekang ligaya ngamingan pupuri. Ikapining banal o igpa, iking sibol ning sablang kabanalan, uli na nita, ipaniga puming itugtugmeng espiritu mo, antimon titipang ambun, karetingayin mi, bang pabanalan nala, at para ke kami, gawa na lang katawan, at daya ning ginuming Hesu Kristo. At atandanan mi pakanitang bengin mi panganyayaya, at bayo na ko sa lubdinaw nimbiyena kimpamaylas sa ampong kamatayana kingwani ing tinape. Pepasalamata na kaampong pinuri piraso ni ting tinape. Dinwang ne kareng kayan disipulo nga na. Kunan ti ikongan at kananye. Uling itiya ing katawan ko. Ami daon para ke kayo. Makanya mo naman kay ba't ningapunan king waning kalis, pasibayo, pepasalamata na kaampong pinuri, dinwang na iti, kareng kayan disipulo nga na, kunan iti, ikongan, at minumko kaniti. Uling iting kalis ning daya ko, indaya ning bayo at alanganggan tipan, amibubu para ke kayo at para kareng sablan tao. Ban kanita, may patawaran lading kasalanan. Daptan yu iti, king pamigagan na kayo kanako. Ipasyag tayo po yung misteryo ning kasalpantayanan. King
Inyangeni kaganakan mi o mapamakalulong igpa, ing kamatayan ang pompangasubli mong mebye. Daraon mi kikitintinapin ng biyempo ng kalis ng kaligtasan, laiming pasalamatan keko, ing pepalirian mo kaming matampang talakadarapan mo ampong sumuyo keko. Ikamingan sanang misulusulu, king katawan na pondaya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ng banal ay espiritu. Ganakan me o igpa, ing banal kapulungan mong makalaganap kim metu yato, bang miganapeking lugud kambe ng Francisco, ing Papa mi, i Florentino, ing Arsobispo mi, i Pasiano, ing Obispo Merito mi, ding sablang pari ang pong diakono, at ding sablang susuyo, king kapulungan mo. Ganakan mula naman, ding kapatad ming minuna ng pepay nawa, kem pihong kapanayan, kim pamanyubling mebye, idala mo lo at ding sablang mayangon na bekim pakalulu mo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kami ngan, gawan mo kingang karapat dapat magkamit kimbe alang angga, bang kambe ning na Birhen Maria Indo ning Diyos, kambe ng San Jose ing esposo na, kambe ring wan apostol, at kambe ng San Pablo, at kambe da ring sablang banal, ang mabibiye kalugod-lugod ke kaking ke kabaning panahon, apurian ang pong apaligayan da kasana kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambe na ampo keya, kagum ning banalay espiritu, sablang parangal ang pong ligaya keka, o Diyos, igpanglubos mayupaya, manggaman king alang angga. Amen. Kimit mong kapanaligan kingigpa, mahusta mo po kaya, karengamanong mituru kaya katamo. Ikabus mo kami kisablang marok o igpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasopan ning pakalulu mo, mitimawa kaming parati kem pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasakulan kisablang kaligaligan, kabampanayan ng pampagsadyan mi, ing mitmong ligaya, ining talapangabus ming i Hesu Kristo. Huling keka ing kayarian ating kayupayan, ampon ing ligaya, manggaman king alang angga. O Diyos sa igpami, ing ginuming Hesu Kristo sinabi na kareng apostol na, ing kapayapan nalakuan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. E mula sana babalik danding kasalanan mi, nune pansinan mo ing kasalpantayanan ng banal kapulungan mo, at pamayapan ng pompisan metong may agpangking kaburian mo, ikaw mabibiye ang pong magari
manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabe sa kapilan man ke kayo. At keka antimurin. Yang pangtaya pong ining waga ning kapayapan king metong at metong kapayapan po ke kayo. Diyos, ang nilala ko, king kasalanan niyagatu. Pakaluwan mo kami, Kordero ng Diyos, ang nilala ko, king kasalanan niyagatu. Ibigyan mo kay kami, ing kapayapan, ibigyan mo kay kami, ing Niyo ing kordero ning Diyos, niyo imilalako king kasalanan ning yato, nuwan lo ring mayawos king apunan ning kordero. Ginoo e kumatampang tanggap keka, dapat yagas may nga mano mo, kumayap na ako. If I speak with the tongues of the earth, if the angels fill my mouth, yet do not have love, I am but a sound. If I prophesy and understand all things, if mountains shake by my faith, without love I am nothing at all. Love is patient, love is kind, love rejoices in the truth. It bears on things, it believes on things, it hopes on things, endures on things. Love never fails. If I give away everything I own, give my body to be burned, yet do not have love, I gain nothing more. Prophecies will cease, tongues will be silent, knowledge will be no more, the partial will pass away. Love is patient, love is kind, love rejoices in the truth. It bears on things, it believes on things, it hopes on things, endures on things. Love never Para karing makiramdam, karing radyo, at manalbeking online streaming, ay makatanggap komunyon king pisikal a paralan, abayan da kayong ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko,
Sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguranda ka, maigit king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapanda ka, dapot pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umeka muman espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko kaya ka, emo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Manalangin tamo. Ginon Diyos, kitman me ing one apostol Pablo, king lugod para karing anggang komunidad ding ke kantalasal pantaya. Manano na sana ing sakramentong tinggap mi, sese na karing puso mi ing lugod ng San Pablo, king ke kambalayan. Itiyang adwan mi, kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman tabeyo ke kayo, At keka antimuri, bendisyonan na kayo ng Diyos, lubos mayupaya, kilagyunig pa, poning anak, poning banalay Espiritu. Amen. Umena kayo king kapayapan, ipasyagye ing mayap a balita. Salamat King Dios.